Aha mukoro gwo kusima kwa Reverend Canon Sylvanus Muhire hatora atudiko nomsya abo busabadiko nubwanya kashako mu Buhweju abikize bashobora korra hamwe shipahwero kwetungura abo barahanga takorashobe ko twareba Dawudi akarabumbi kuri ungamu heruhanga yamuhindura umutegeki abo barahanga takorashobe. Reverend Canon Sylvanus Muhire abiyenargo mu busabadiko nubwandeke ho muri Rubirizi sima ruhanga ahabubwire twamara umubuhereza ntuhereza ruhanga kandi namarisa gutwara biremo nobona ko bukahika tukaba bakidikoni kandi ubu no busaba dikoni bwa kashatu tukabanza busaba dikoni bwa nombe itwaherize myaka 3 twazo busaba dikoni bwa ndeke itwaherize myaka mukaga kandi atwakatuma busaba dikoni bwa kashatu banyakashaka atwimukize nakujya tutandaka abawura bakabategereza myaka nkaga ndetano nubwo ari kuza kutandika kuza kumanya ko ari ahumure katuma ngo abafaza nuba kwevuga bo nkata bahura bingi hati bine moto ncumanyiza ngo development izere hati bayinengiri eyebugambo kandi bagakabagita no mbukoro batwinekereza yanunje ninga ubusaramu burungi ogwe ngo musinge go kutunguriha aha bwo kuba abantu bo bakucureza urwari nguru tukusibamo. Omugandi abemeza amadini bashabira kugarukana sabishiriza omyanya yibakorera mu mirimo y'obuhereza bwabo. Ebigambirwa mu filime kutebekanizibwa ba Reconciliation Trust International ahari Christ Church aho muri Mbarara. Abo kuba President wa Uganda kuyakirebire yashanga ngo emishango yo mukoti ikibakweta backlog nemishango ibakubasa kuchwa bakachwa kandi bakabara kujimara kandi abandi barone bakore emishango iri kusana nkejo mbwene banyango mweshati ekintu cyo kukikora ki nekintu kiri kwija kuba kiri cyo munisha kushanga umuntu mazire imyaka 20 ningi kuri mutari kurebana ukashanga omushango gwanyu gwaba resolved by mediators abantu bagaruka barebana imico akwanko ku Bible ariko gamba ngo nabahirwa abagarukana sabantu abo ko bari yayeto abana barana sese training we nikiza kuyamba mnonga government ya Uganda ikiza kuyobutabanko gwa mumaka kango mukoti ni minji hariwe mishange maziro mukoti ni myaka y'kwingura 20 mishango ndijo kahababerwa abazire yahoze bw'abana omushango bagusharira bijukuru so ushanga ngo umuntu amazire myaka mingi omukoti kandi yafa yakana kufa atakatunzire justice batakashazire mushango abatiye nebiragano okweka ngo baza kutuma umukare bashimisubwa. This is what government has been lacking, the inclusion of the civil society in conflict resolution and peace building. It's very important. I, as the RCC of Mbarara, Robert Kanusu, I say that this is the way to go. Hawa TV West, Susan Chelsea, na Oneneserezo nabo.